Congratulations sa Week 2 winners sa atong Kapuso Cashsiyahan Panalo promo sa Cagayan de Oro City. Congratulations ila Rubilin Gastahon, Sheena Laika Paklibar, Jonar Nacional o Rosalie Capito. Kamo ang lucky winners of 2,000 pesos alang sa Week 2 sa Kapuso Cashsiyahan Panalo covering the period July 13 to 19. Mamahimong iskan ang QR code nga makita sa inyong screen aron makita ang complete list sa Week 1 winners. B1 of 6 grand winners of 10,000 pesos, weekly winners of 2,000 pesos o daily winners of 500 pesos. Apas pa mga kapuso, kay karong adlaw na ang deadline sa paghulog og entries. Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro o sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements.